Io sono internet, sono venuto per hasard a Mezzac, così arrivai a Mezzac, un po' di dire, è che sono nascuto in un paese di vignos, e allora all'epoca quando volevo vendemmia, facevo pas venire dei figli o d'uomini d'Italia o di Spagna, facevo venire las avaironesas. E allora, noi, los tarneses, diciamo, sai, le figlie arrivano, non caro occupati. E non ci sentarono meno occupati, che ne avevano recuperato uno. E come che mi maritei a me una vaironese e che vengeri a Mezzac. Là, là. E Garrick è un comune? E sono comune al pe d'Albi. Ah, oh. Et c'est qui qui achète la fin de la guerre il n'y a pas quiconque massacre ou quiconque Sì, sì, hi ha de maquisards que, come in Prada Irals, s'ero tuats al mes d'agost 1944, crisi, al moment de la liberació de Carmouso. Nous avons parlé d'accord avec Maki Antoine. È possibile, oui. Bon. Et dès qu'avait fait la vie, O di la fido e pa fa gran causa. Perché cantate ieri di la Bairù, cercare pa di treball, abbiamo musci studiat lo dessin, e partieri fa dessinateur a Ponge Sossès. Per això que vull dir que treballaven com me bravament, van fent, anaven pa la reputació. mais faces pas respirer la cause. Poi mio figlio era agricoltrice ed ecco che già lo sera mi carriò di entrare qualche volta e pick-up, qualche volta e fe. Et dès que faisias venir sur aquel borio? Sarà che Roborio o i miei bel parents, la fenno, avevano di tutto, de puros, de fedos, de porcs, caucovaco e parlant de tutto. Et à quoi suffisio? A cosifisio mo pago de Ponge Sosé e qualche lapine e voilà. Et arrivavas à tout faire, le métier et la borio? Oh, beh, quand arrivava io del treball, n'avíeu fatto un retros, facevo perché donava un cot de mo. Voilà. Et la langue donc l'avais usée à l'ustada d'intar? Oui, di Lutar, surtout mon père parlava patuès, e poi faccio mai caco facevo musì lo mio bel padre faceva intrapreso dell'Almissus e andava in star e qui lo mondo era più contento che parlava in patuès, dunque lei musì conservato. Et est-ce qu'il y avait des différences entre le vostre patois et le d'ici? Ah, sicuramente io dei mots che sono pas bricos a me. Se parlando, poi che si sta, l'utap di la Bairua con lo buzzone della bottiglia, di lo mio paese, de nascenza, a cosa l'utap è un brual. Voilà. Et est-ce que quand même, pensas que cos duas lenguas diferentes? Non, sono semplicemente i mots che differono. Io l'imbarazzo è appena nato l'ingranagnero. Di lutar l'ingranagnero, oui. Un meme più basso, lo gagliaquese, o lo montalbanese, dice l'ingranagnero. Et vous, quand vous arrivez à l'école, parlavez français quand même? Ah oui, noi parliamo surtout francese. Io so che conosci di patuès e soprattutto all'ostal che lei ha usato a me los papetos o los parents. All'ecola no. Et alors, me disais que c'est encargo del club des anciens. Oui, après à la retraite,
qu'elle s'occupa, donc a mes anni nous occupons aussi de ce qu'on appelle le 13e match, notre dizaine les aînés de Meljac. Oui, donc il faut avoir pas forces animacions, mais faisant du repas esperant, qualche pizzo buiatze, tant que podiam, bon, cal dire que aquestes anades a coses de musí arrestat, mais... Et est-ce que parlas la lengua entre vosaltres? Oui, bien sûr, quand on trouve quelqu'un que connaît le patois, oui, après io crisi que le monde de que hi ha un musí mai atzat que io, ho plaser a parlar en occitan, en patois. A col hi ha una convivialitat. Et est-ce que pensas qu'il y a des causes que se disent mai aizi en patois que en français? Oh, belle, oui, io de muts que ho mai espressiu, aquí hi ha parre que me vengo a l'esprit, mais que ho mai d'expressiu en patois que en francès. Et quand c'est arrivé à Meljac, est-ce que avez changé votre langue ou avez continué de parler comme parlaves dintar? Sûrement il y a una differenza, d'ailleurs, le monde ho vesiau leu, me disio, tu sos un ternès. Et avez continué d'emplegar votre langue quand même, de tard? No, i canviat de muts, en parlant amb el monde del país, on canvio el muts, n'hi empleat pas mai del tard, mais dico que ja n'hi havia quelqu'un que deu tornar a sortir. Est-ce qu'il y a un mot que vous venez qui se dit parce que din le tard, et pas ici? Aquí sei pas pla. La balafia, come avete dit. L'ingraniero, lo tap, lo tiradu te, pensi a aquel lo tiradu en Avairu a co lo timù della carreto, di lutar a co lo tiroir de la table. E sicuramente che a co fo enrici la lingua, perché on coneix mai te muts. E ça que manca un peu al monde que ho pas gaire canviat de vida, de su demorats in leur lengua a elses. Mais oui, mais la coneix millor que io. Et on parla del Segala. Segures? Vostre país és pas plus Segala? Ah, ella ha usit parlar del Segalà Tarnès, també, que l'arxiu de Tanús, bon, ella lo Segalà de Naucelo, lo Segalà, lo país del San Valès, che disu, a mai se ho può dire, io ho un figlio che faccio una canzone sul Segalà, perché c'ho un bria accordeone, e uno dei suoi primi canzoni è stato sul Segalà. E così s'appella la figlia? S'appella Véronique. Véronique Pumies. Oui, Pumies, mais s'appelle come io, quoi. E la canzone così l'ha appellata? Mon Segalà. Perché se dice che hi ha un Segalà Tarnès a Beironès, din Carcí, beleu, che hi ha des communes. O des communes, ecco, di essere una regione che si reverte, a me dei rius, a me pas de montagnes, mais de mont. E lo Segalà Tarnès, sai pas pla de beleu a quello lo viaduc del Viore che fa la coupura. D'un costat Tanús e l'altre costat Naucelo. E per voi la capitale del Segalà, on se trova? En Avairu? O a Naucelo, è sûr. Pauso pas che stius. Il y a qui disent Europaidu, eh? Ah, mais bonic plaqueire, mais nautes naucelats. Avez raison.
Et est-ce que connaissez une formule, un dicton, un proverbe qui con che vous torna? Ah, calci sta l'offerta tanche cau, diríamos una sola.